Malo lele. Ko kuingoa, ko ati liniana o lie. Ko fafafongai, ai misa pai masani, wanoa wanima. Ko tali lele ki mautolo he fiafini. Malo o falahi atu. Ko e puletaha o e mesha pai masani wanoa wanima. Whatapu ke e tala kakato o e pangai e kini, kai ata ke whamatala ke te unga puletaha o e mesha pai masani. Ko e tupenu, lanwengenga, ai au tui akia ho puletaha. Ko e whakatai peeni o e nonga, pia moe masani, kai fungani hak aki ai ofa, aia, o tauhi a hok o tua ma aku, o ko wiku nai ai whatongia mamafa ko ia na aku lele mai ai ke u whafafunga i o tuhapai i he whiawhini. O ko tui ki ai ngahi nge estofe, ko e fungani ke whamahino ko e o seni pia mo ngātai a hoku tokoni, he kua whanau ka kato ke mau mo ui me ai i he o tuhapai. Og mo oni ho tautala si pe kai ha. Pe ok fe ho mau fotunga, ka ok fe mau ke mau kau pe he lau pe me o tapai. Ko e whakatai pe, o e wawonga taha, pe mo e ka whataha. Paspasi, oh, they killed the mic. Testing. Oia koe misa pai masani a ati lilen o lie, pia moe whahaha koia, pia moe whali ali koia ai puletaha koia o e whiawhini. Ue peki palpalema wha teknikale, kulotonga hoko i he taimini, ka koia ai o koia ai tui pe moe whatauangi, waweni pe ai sai mai koia ai me aungo whale o lahi koe ni, pia moe ki palpalema wha teknikale koia kulotonga hoko i he lolotonga ni. Ka koe misa pai masani a lolotonga i he Funga Stacy i he hewani. Paspasi i mai, contestant number 4 o e puletaha ia me sa pai masani, Andy Liliane Olie. Ladies and gentlemen, with our puletaha category this evening, and again